şurada. Uçağında tam belki de Mustafa'yı alıyoruz ya. Ve belki de neyse o. Biz bunun doğacağız ve pahalı boğacağız. Belki de var kalsa. Dağ ve smoş, dağ çeviri, yol vermek, normal göz düştü. Göz düştü de. Bartı bol, hava yolu, iman bol. Allah daha ne bol benim. Last diyat ben bol. Dağ niç ne yap, dağ iman niç bol, ben niç ne yap, dağ niç bol benim bizim yap. Ben daha satmaya geçeyim dedim. Aşağı gel daha. Bak şerif. Salatu selamu ala Resulullah Muhammed ala aleyhi ve sellem. Amma bazı bismillahirrahmanirrahim. Bak şerif. Antoş ne ya böyle ekşiniz. Ekşiniz Antoş. Antoş ne ya ekşiniz. Akla gargolo diyor ona tane hoş. Bizim boş barış. Hiç bir şeyin dakika devda. Arda kanyak bu arda kaldı. Akla haldenle bu sımla dedi de amaç ve bak kaçar halde adı. Ölçünü dersin baş olsunu dışarısına goldani. Büyük başlat bu sımla alıyor dedi de amaç. Haldenle ve bak kaçar alışan sık vaktin çok daha yok kin çok daha. Tabii o gazete sıkıyor yani. Diyor diyor ya hayali şu hayali. Nasıl kalktı bir soruyoruz ki bol bahçenin alışkan haldenle. Hazırlanmaz vaktinde kıl ortaya çıktı ama boş iş diyor, başta iş yapıyor. Admış ki oldu hani sid olur, Allah olsun, ortaya olacak, kıl çakıyor. Eski hayatta çıktı hadi, sid olur, Allah ortaya olacak, kıl hazırla. Kaçak kâriyici olacak, hayatta çıktı, admış ki oldu hani vaktinde adımda yıkıdak ki kıl çakıyor. Ölçün dersen maaş kalsana, şey umut diye bir, şey umut dik kalır, tağdalar dizel yok. Kanz ve olur, tadiz o dakika değe ne nedir? Kanz ve olur, kanı haded o tabir akita şey umut diye bir dizel yok ölçün dersen maaş. Şey umut'a dik kançıl daha, ölçün dik geçen yok. Şey umut tağdan çok daha. Şey umut Lara den şu daha diyor. Karşı den şu daha. Ölçün dersin maaş olsun. Ne oldu hoş an yok. Ben var dersin maaş olsun. Din bu şu an yok. Şey kaçmış çalamız işte. Ve ölçün bol çok alamet. O dönem yemeğin ki sen bu sırada salavat durmadan yok kalsın geliyor masın böyle. Gazova konuşda ısık dakvaş dejma. Ben var yok salavat durma. Akla hiç boş vakti oldu. Yok alamet daha çok dezle hat ceno diyor. Rahim al ona. Akı sesi doğru Allah'a tara diyor. Ve vakti da şey tara. Rahman ya fakir mi o Allah ya şey tara diyor. Siyah falayı garbu gözüm değil. Kadın işte lele geçti. Kadın işte
خير يا قليل كيشي ما يغشين قربون ديون دي خاديو سيدولوش الله والله رضواكم الدار عندو قربون قدمش دقيقة وقت شحال سوز لنا سير لنا وقت لنا أجاو ميون قليل خاورسك وخيت ورسك شيخ خوت بموشي وخادي سير خادي بموشي أزل جاو دار حستا دي قدمش دقيقة تاجو قربون طب فوقدوتي يسق ديون سق دايو بيقولوا سق لرت سقولي ديون الشيء موضوع هم دي خامو هوليدي كان كه خاص كان كوات شيء واقف كان كوات هم حدا كان كوات بوخ تاك دي حاسحة اشتديون دايقا يقولوا سق ديون قاب حين الحضور كان كوات يرجع ينتوش نهار منهبط نها يكي نها يقر موتي غوري البودي لا يخاف تاشو تها شنو خين الخير يا جودي اشت شو كدير دي او يوهي جاسرها مصلحة خداتها يعني اش داخل دقدر دي دا ديقدر دول شيء يو تاتا دي زيرتي اوز دي حدا قرا خدا يعني اوز دي كل شيء خضرا دا زيرت قابل دول شنو دوقنا دا شي دول دعوة شيء سلمو خط يعني باب خمالة أو هذا أي سلام سلام هو يجوا هو تلاقي يا نخوي بديش سوى دي مولد شو هذا لا هو المولد صدقها لي شو هذا تكلم تبي حاول تشاور ما لا شو ما تكلم دي تحاول لا تكلم دي بس وقت حديث حاول تشاور لا خاص ميتي واشخاص يوتي التيمة تبدأ هذا تشخاص خاص متوسع تعدد أغلين لا شيء بدي شيء سأقولنا شيء اشتغلت شيء من حبيش السر إشراف بعض زين دخل والله وصل كويس شنو يعني مسكين تعرف يا زلمة متصل دخل يعني ما تجي ده قالوا ادخل حافظ أحد لا ويجين ديك ولا لا سوشان سبحان لا والله ويجين سمجاني فوق يبدأ شان والصلاة والسلام يعني الحماش آلية خمس آلية شيني آلية يا هذا بيجي
Değişik. Ha vallahi hoş ki. شو وقتك عايزتي بقى؟ خلاص كيف خلاص كيف بس ايه يحتقر كذا